se yamwa kwa babi Adom TV Badwam dwumade no eso ye de nyame asese nenso ode ye nkwa akyeye ene ye 5th December ye de radio ase asase ne awie ye nyankopon ene no ampa to no ode ye nhyase no se de tie bia no Adom nti ode ye ebewie akanefo no mienu na oman Ghana ye kwoto aba eyi mampani ena fei mrahye bedwafo wahoboa ne sei e wosa aba no okokwoto wa we bia wo frifie akwa adwuma no wada ma share live on Facebook/Adom TV extra na akwa YouTube Adom TV 2 ubenya ye miemfa de obonkrata no kakra no mfem na fe ye bie phone lines no 0302211 701 702 703 704 0302211 701 702 703 704 enemi gina ha o man so ewo East Legon, yeah, or Legon, aha, Nina no ye MPP, one final rally na eba sono. So the TB so NDC diano, ye beko na fe no so, yet Nina so Abramo, fi se and nene final bibia was one more ye niaka bia watching a mono, a baby obeshiano aka, if ya yin say, well, ya to mammy. Oh, I didn't but set campaign, serious campaign, there be, and no more we are asa. Omu yini nyina china de final touches and one more ebeye it also betimi afre why ready I also obi atokre no kwaze gas why ready obi anya ready ne enko na asumdwem ne ento na asumdwem ne enyi mampani asumdwem yenyi mrase bedafo asumdwem mu ne bewie oman Ghana ene ebeye nkunimdefo ne mumenye wei ene enye wei emma aba ye kwoto nti ye beto bewie no wani ba ko ni ho emma aba ye kwoto nti ye beto bewie na wonsa tia ba ko eni ho anase wo be free won eni kwan se basa anaba ye beto enti na wakwa akoda afiase da bi eni kwan se yesa ye kwoto aba eye adwenkyere wo pe party A afia pe party B kwaku pe party C ana wo pe independent eye asomdwe se mudi nkomo bi na hwe na echinye no ano ayeden a medofo so ho cause ye ne na ma ye koba nyina no nipa bi wa adwenbone a se wodi bibi ahye no ho tu hwe na nipa no me na me se me pewei no no so ka wei obi e defend e kire na hwe na abufuo bi bamu a tun free ho na asomdwe mra me hwe de obonkrata no Ghanaian time de obonkrata ne de ehase anopain na hwe ni mo ha mfonyi kama egu ha Dr. Mahmoud Baumia MPP John Dramani Mahama NDC Alan Chematin Independent and afi na Kwame Bediakon Independent. No, 2024 election, who occupies presidential seat? A question. Into Ubo Remu Ewo page 5 assembly nyina so ewo hono mo a Ghanaian time the Bokrata no edeba. Enne ya way okọ epoye ene atoye mantemu a one special voting no enne ebekoso unim se womo ballot papers no presidential ne parliamentary no ho ba 70 ya hye nyina be 2.5 whatever ya hye nyina nti enne and also 1 mile was what special voting security agencies nyina central for EC and will be obedi akotene e wo da memenda batuo no mu no special voting no ka ho nti ato amantam do dan na wie na won mo de no ho ba asem nti enne e na won mo to won de Ghanaian time the bokrata no e de aba anopay delegate the bokrata no suni o say we are ready for MPP NDC rallies post for ena kasenti uhwe ni mu no a IGP Dr. George Akufudampare nimfoni ne dan ni mu ha sei news no kran so te say ye de ebrewo bambofo akọhọ locations akoye ye bibia nti ehu asem so no Ghana Publishing Outdoors e-Gazette app they say in digital no yeguso aya ye kọ ye ni mu nti no se bia wo din ana bibi no watro na nka first anka betu kwan aba publishing na ihu abaye na da bia na digital de ehia no ukọ app no so a na wa log na fe ho nsem Stephen Amwa tips Baumia to win iti ho so mfonyi ni Dr. Stephen Amwa ni Dr. Mahmoud Baumia so mfonyi na dani mo high or say vote wisely Roman father Franka Tuni abedi akire ma mame akuadon kwenne on kanti asfo ho bie ne party Roman father occupy tena the Bokrata no so dia Baura John Boydun so rallies vote for MPP and also who some delegate the Bokrata no ediaba the Ghanaian publisher so edi say Baumia a better choice than Mahama Kofi Bento declares
na say owura Kofi Benton so ehu ne say Dr. Mahmoud Bawumia MPP Franka Tuni wo yepa ye de onu no Ghana for to abana man mumu a ebetumi aboa afia ni mo ha page 2 so 276 seats up for grabs into Ushemfoni wa ha majority leader Alexander Fenyoma Ken na fe minority leader Dr. Atuban Forson omonso enebo animu hey MPP exposes NDC's Ashanti plot and also copy 2 the Ghanaian publisher so ede aba Ekufuado to commission agenda 111 hospitals today. That is a mampeni so and agenda 111 no ebi no bepa ho entoma the Ghanaian publisher ede abe the custodian so ede ni Kofi Benton chooses Bawumia over Mahama Makadada. NDC plot election violence in Ashanti region and also page 12 and one more king. Ghana's economy is recovering strongly. Finance Minister Dr. Mohammed Amin Adom also edia wode abeni the custodian dia canon chronicle democrats ani near the agenda 111 and also ehu asem no aba chronicle de aba Paul favors MPPs and Esfrimpon in Amenfi East. Yes, Amenfi East no yes you mu bia 1 year no MPP ni na wo gina mrashibedwa no benya. Western region gives Alan Cash massive support. Alan Cash and so to emante mo munyeja no kra eno so ho asem no Daily Graphic the bokrata no ene no say the way omo ye omo de no efe pa enie maye ne kama enie o Daily Graphic asa no one more aye no nti ofo dia that is say enu so nie after prophecies rallies promises Ghana votes Saturday. Inti eno so ho asamodu bia presidential candidate ni nyina no emfoni abaha number ni 030221701702703703 me anya wadwen kire MPP NDC independent nomni ade ya krado yakwa akoto aba no eda memenda enenso rallies ni nyina MPP ni NDC tichu kwantem kro ba kono Madina Legon stretch no so na hwa no nyina ewo MPP wo Legon ena NDC so ewo Madina honom no so eye won mo de bambo pa nti na no mo amowo sa area no mo hono pa de se wo meye hwe pa wa ha de aka metufo se kafie se pa se Legon kwa no wo meye hwe pa won kran ha kafie cause traffic no yenye bibi say kura na wo hodada ne yeye so you can imagine how to say how dey 24/7 no dey be traffic na so mame kwana na eje ho na no peye mo ache mo akwaba mejo so mini aba ye da se yentie o anamba oba so na menche gana fo nyina na menche parliament candidate kama pe oyeji DCC to na jama MPP na senior DC e bo na pa no de ene je ho pa ma MPP party no oyeji ha ene to megina so na waka se Ghana fo yi we duru no de Yoruba mia ene se to ma no na se bio hyeya owo no odwe ma ya because the wo hye Ghana nyina mpanifo nyina do no wa se ntuma yewura nkeba ta nyina ndi akire se be ya Ghana benya ifa hondi mlanda se benya ifa hondi no ya menka mo nyamba ya da se papa nso betimi aba 03022117017027037004 na onso ode aba baby awo bia say na aba no ehun so like say na ekro because wo hwe yekra kokomlemle ni mu ha se ehun se kroma edi na me se na Ghana foi ade ya ba nyanto yekra na iso bia kote ba wura communities ni mu de ehun se nipa wo ba kromo no nipa ma nti wo so betimi afre wa ho boa no ene sei enye ntokwa ya adwenkyere wokọ santen na ya to no obi si wono na ba ye ne medofo emabufu ma tonho na de ya obi abeto aba na so wonim so se aba ne ye to a so wo queue no mu nko ampokra na se abo 5 a akonya no wo ho se obese atumi ato enti ha ho prebebre ema no nkoda ne abufu ema ntokwa eme mpraw ewa abatu ho nti eme mfa nkoto afiase mesre yemfa Osman wa homa so edofo no peye mo ache mo akwaba me pacho yen kasa wo phone so ye mo ache mo akwaba Emo. Ya da se papa yentie we
From Osman about him, because I said to you, man. Yo. To a maintain the heading, Bonabianua. The Yamiase. Abanoso, I had a Sanyana and one acro. Okay. Okay. That's it. Yes, yeah, that's it. Papa, and you also about better. Nadrin. Idrisun so wa boase. Anope be me na ye chia mu akwaba. Yeah, na mama. So where there? Oh, nyame adom. Ya to nkan so de enim se abusuan obia ho ye. The European water parliament or boase. Okay. Amen. Yeah, yeah, so ya homboa ya ne de. Timu se ya kokomoti na ya tutinam na ya kwatu aba. Oboase we se no no oboase is no mo pina da yonda man mahama de ni mo nyim ha na ya krabehwe. Ya ma ba tapa 40 lab pia keni do na jet mo oboase we se ase oba na no betu no boku party. Na ono oboase is so ono Samuel Abuaje ono so betu ono Dr. Patrick Wachi Adom na akọ so de ono ba Zuma A2 ya fani say MP no ono chese oboase de bi misisa ya e ba na nyasam kito ni gi aba jo mama de ni gi aba hye but my NDC no ayakra be he oboase ayakọ no central NDC chairman o ma asantuma NDC ya da se papa foforo nso ho medofo no pe me mo ache mo akwaba No, my Joshua. ya da se yenti we elembele boko de Nyame adumo, o fiam akwa. Nwaifu. me da se pa Wafutu no de tie Adom TV de nzama de wafa. mo me da se Tie o ma hina so. ojo so But say elections na ye kono eye daachi. Enu ye free senior high school no. Let's say nzama ha. Yan tu abane ma yu kwasi bonzo. Yan tuma ma me katra abmaseku. Yan tuma honorable politician. Yan tuma ba omia. O tuma ndisi ya wasa Ghana. Misre. O tuma ndisi omba betwa free senior high school no. Bitia former chairman tito. Ene honorable kwasi bonzo. ya se papa yanko takwa ino ko ho anope ye mo ache mo akwaba be me na mapocho masamanyire and nansa ezi code bi to ode ye buy bo hu be dia ye bo to aba but ye boy no or prompting and they or be send him message but up to now message bi am bay there be anyone money ye star 711 star 51 hash me that man or me boy no me call platform no do platform no prompt me there or be send a message there be but we am bay there be me do for mo ha ya sisi a oba ebeka se bo wo voter ID ubo shema na ama wa straight odaruma sa ye ni biem star 711 star 51 hash sa ye biem ana o de ukọ Google na ka se wo pe EC code for ayi wo net no so a ebe ma wo se bia me kwa na me can wrongly na ebe ma wo right one no wa ye wo ba emfa wo nkọ ba bia wo ntwen for anything no an say obebo wa yi no wo voter ID na shim why me da se papa foforo so me da fo no pe ye mo ache mo akwaba Itefia mo achichie we chifu nyina no pe ya da se be me na yentie o na he na free mfi wadaroma me free gomu Adom na se ayo yentie o Itefia na me kan say Ghana fu nyina nya abote ni nyina ya akoma kro yenkoto aba no asumdwem yempe gidigidi nemu gomu east ye redo mama na eko yentuma honorable desmo no mo medicine the bia MPP di ekodu me da Stefia ben so me da se me koja man south me da fo no pe me mo ache mo akwaba yo mi am pacho mi jesu mame ya da se papa mintie we pacho o me jama south dia e pacho yen kasa wo phone so wadaroma Mr. Olo TV no e me chia ye wa kende kojo da mo jama south dia obia se asundie na yini ya no ne de basa kakra bi e ba ho a nka se yini ya ba ko MPP ni a o grafia a se bi NDC communicator bi abuna ko je ba ma bi shafo no na ya ko se o mon ka o ma ko ma so o yem na se bi yini na yini se adofo asundie na ye pe abato nye ntokwa ya papa kende ko joda mo afutu a o de ama ye se ma obia nko ye basa bia ye be se wo ko so ba hwe na se bi yemi na man di fo ni basa bia ba so hu fi wo o to aba bia se ni enka no
brafia asundwem na obagya masa to bia obia ni say yewura kenne kojo da moa ni dia ahwe magana nyina ni no jama ko nya adratom yada se papa me ko bo asibiem samo wo ho anopa be me na ye mo ache mo akwaba yo we dia me da wasi me bompa ma mo nyame nshiramu amen na nyame mbo mo nso mo ho bai na bibia nko yemai to we dia say me nso me frefru oboasi me oboasi west first love appear king obana obaha obiasi obana afiwe nsisaye eba because na MPP na wosu omo dia susa by say ade ye to ama ni boom me ato ama jo mama o say MPP omo campaign as a message asa omo say jo mama ba obe free education obetwem jo mama ndo ba boas wasi won twemu nde abetina ho nti omo ensemfofro yada se papa medofo ba konso abaso odom wache mo akwa baba Adom TV Badwam so ya ena yada se be me na yentio yo me sawala esesi yetu ye ho enipa de wani se wonim bibi na se mpanimfo etufo a esese ibi akiri na odi yo afutu na MPP NDC a wo mu hia faako eya se papa ya nti apolisifoɔ gyina mfimfini na wo mu so a wo mu befa nkyɛn ebabamu no wo mu kohia wɔ baabi obi a hyɛ t-shirt na de nsɛm sei ekoba na ye koya na se ye bai adinti na emmo wo mu nyina na nso mu ba wo mba prese fa ko hwa na wo mu nkonkoye no hwese kwan a ya chekuru ya omo achekuru no so afa lego ho afa party A ba fa abronu we so party B so ba fa abronu we so ya da se papa bambofo no aye won mo adwuma ye bompa ye se bibi boni bia nyansi because ye kasakura kasa akonya asia na no beba so empa ye nyina no se bibi boni bia nsi bra bambofo nso eye won mo adwuma me last call ani me dofo no peme mo ache mo akwaba okay so bia ni su biem dia wadaro ma ye mfansi ha ye da se papa ye be cross over na ya call legon ya ko hwe ne ye koso na mom ya be hwe se other health tips and sports any jumadi nka ye no ebeba anti ye be kwa hwe agokansie erikese du bodi beba na fe health tips no aba na ni aka no nso ewo ho na fe abo awura makọ legon ti kwaso abo afide ne na Adom TV ha ya wo election headquarters aka na fo mienu emfa afide yin free ha yin free ha sa wo pasumdue no woti aba no entoto ye eho ne to ye kan bibia wakoma nya wo ya emfa abufo bia mrewa enya kasa keke ne mmom no kro ne ye baako mo afide ne na Adom TV Adom FM asempa inshira any social media handles no fi se ya tro ya pete baby ya Russian so me kan bibi e be wi echi ya retract baby sani etie pepepe ene de bebremo because munim say ya ye bi pen enya de di kan ni nti mesro enyi free ham pre ho nkotie bibi e beso wabufuo ma fidie no nkoso na Adom TV fi se wazo ye aha ya election headquarters kokromoti power bididi afia amankwa atamaklo yeko